aya basi kumutangiranya ahangaha nyiramabwisha mugenzi ahangaha baje kumupindika niba ari pampe gisize iva urayi ntumbaze gusa iwe nta notegera zo kugurura abaje guteretesha ikibabi kombe kugira gutya aho yabonagamo nyiramabwisha do ahangaha ni umugabo yewe sha waje kureba ndeja ni gute utijuka urakunteretera umugore wa mugenza iracyari Draken Master niyo tugiye kwatwara cyari detox kimono ni ukomeje ko yakugezaho ni Draken Master gusitara inshinwa iyi ni Draken Master mugenzi ni Draken Master y'inya Nigeria yoke DJ idingira niwe n'abakiriya bawe kabagiraho neza cyane kandi ukwe kwana mucirwa muri filimi mugenzi arimo neza cyane DJ Idi kuruyenza aho ngaho kabakamani kabagiraho neza cyane karimo kiswe Osiniseme okay sava kayanga tutondare twitangirire siko neza cyane nikasema sijali, nikatoa pesa mfukoni, nikanunua mayai, kilichofuata watu hawakai. Usinisemeni, usinisemeni kama napenda kula, usinishangae, usinishangae kama napenda kula, usinisemeni. Sehemu mbalimbali nami nikasema leo sikubali, wacha niende, ila sina pesa nataka nikale. Nikapita sokoni nikaomba embe sokoni, nikaelekea baharini nikawaona wengi ufukweni, napita na embe kiutani na kula ili watamani, mate yaliwajaa midomoni, basi wote wakaanza kuniomba msiniombe. Aya basi yungu aragira ati rwose numvuge yuko rwose ngiye ngo nkunda kurya. Aya basi sasa buriya hari ikintu kinyobera ubundi umuntu ni iki gituma rwose avuga ngo ukunda kurya ko ari uba wabyihahiye ubundi babimureba aziyegariwe. Alikiba usiniseme niyo tukirora niko kanyuma rero tugatangira nakubwiye neza cyane kuva na kare. Yoke sava kandi dukomeje rwose kwifuriza Yanga iruhuko ridashira. Jackie Chan nawe rwose turamuzi neza cyane, yagukina Draken Master y'inshinwa. Ingi tuzanye rero mugenzi ni nya Nigeria. Sasa barakweka mugenzi tutangira ahangaha, hari uwagendaga ntituzi ngo ari kwerekeza hehe. Katuroro yo ni detox ngo amajana ukomeje kuba yakugezaho neza cyane. Mugenzi mugabo yarakomeje arigendera rwose, we ngo ni umucunguzi w'abaturage, ni umwe mu batabaza b'abaturage ahangaha babifuza yuko abaturage babaho neza mu mudendezo nta kibazo na kimwe bafite. Ahangaha sasa filime dutagiye iswe Draken Master. Mugenzi metre w'umusinzi, umwarimu w'umusinzi. Sasa ahangaha diswa turamukunda Katurore. Sasa ahangaha buriya mu cyaro akenshi ntabwo hajya habura abanyuzuzi
abanyunyuzuzi rwose abigeze abanyamukino umujyi barawukabye. Aya basasa baje ahangaha bavuga yuko buri wese agomba kuva ahangaha akagenda, ati buri wese ava ahangaha, everybody move. Aya basi kumbe hari uwabumvaga ni DJ Idi. Sasa vayo vayanga, kumbe ni weja izatiyo rakaba. Sasa ahangaha nagira ahangaha kabase. Sasa duranga uratangira kubitisha abakabasa ahangaha. Sasa ni indwanyi shawe musore, ni indwanyi. Aya bahubutse. Aya DJ Idi kabaka ni indwanyi shanga. Abana bigize amabande, abasore bakiri bato bigize mburamukoro ahangaha no kuza gusa gutesha abaturage umutwe, kandi yo guyu nomwe sevia babo. Aya Rakabas Katurore yiswe Draken Master. Aya basi niyo turi ko twarora, nakubwiye neza cyane. Yo ni Detox Ngoma Channel. Kumba ahangaha boss wawe yarababonye, abona ko abasore badashoboye. Sasa ariyisira Raka nawe ni indwanyi. Aya DJ Dikabaka. Sasa hanga mugabo arabanza sasa aranikokingo yogoyo. Aya azanye hanga ikimbere niyoroshye gusa umugabo niyoroshye. DJ Di bamukize hasi. Sasa kabaka muhangaha umusogongero ahangaha baza asogongera ahangaha kuri kakanyanga agaruka ari mu cyaya. Kumbe hakunira zaza dore ngo araza ari mu cyaya, umugabo amuhata imigeri gusa ndi ntakiri kumva tayari ikinya cyamugezemo. Buriya mugezi bavuga yuko izoga ikora nk'ikinya, sinayinyweye gusa abamwe bazo bamwe n'inshuti zanjye baba bimbwira. Aya Rakabas dore ugamba ahangaha amuroma nibyo se byabirimo. Kumbe nta tekinike ahangaha adakoresha. Aya basi ahangaha mu ngoto tayari. Ingoto ayicomora mu yego sha turakwemera cyane. Kumbe ahangaha abafana yifitiye n'utwana duto cyane. Kumbe hari uwageze ahangaha kome DJ Sam nawe n'umwe mu ndwanya ahangaha zizwi. Sasa ahangaha yaraje aramuhamagara umusore sha urayo hano kunera musize mugenzi wanjye ahangaha hari imiti, ahangaha nkweramo ibyuma weza ahangaha nkweramo iki, ahangaha nkweramo zamuriture. Sasa iyo mpamvu niyo iri butume tubipfa, ibyo turabipfa ni gutyo tutanywa inzoga zimwe. Aya basi dore ahangaha sasa nabo ngo baratangira ahangaha tangira guhana ahangaha. Abasore bose ni indwanyi, nta n'umwe wagaya bose ni indwanyi nziza. Aya kumbe DJ Sam ahangaha sasa atajya kumutereka mutuntu gake. Aya DJ ahangaha sasa arabona uyu nguyu ararenze, atandukanye nabo bari baze guhangana. Udobara wowe rwose utandukanye, uratandukanye rwose n'abandi nigeze guhuraho nabo. Aya uri mwiza cyane gusa ndacyasisana hakurino Rakabas barongera baratangira bucyashya. Sasa ibintu byasaga nkaho ari imikino, dore sasa ahangaha fight ya nyayo none ngo iratangira. Rakabas dore basore ahangaha bose ni indwanyi, nta n'umwe wagaya nakubwiye. Aya gusa DJ Sam we amwisumbuyeho gatoya, tutwamurusha. Ahangaha mugenzi yafashe ahangaha n'akantu kera ari kunyweramo nakataya ukiranguza. Umugabo n'umusinzi shawe DJ Sam. Aya ntabwo ngiye nyuzwe bana, nzongera ngaruke wa muretse gato gusa. Uyu nguyu ariranguza zashizemo tayari. Kumba ahangaha bari bari kumwe nawe mugendera. Kumba ahangaha DJ Idi ashyizwe hasi. Bana ahangaha baratangaye, bari batarabonaho umuntu ukubita kabaka ku ruyenzi. yari umwe mu bantu rwose bakabye, nta n'umwe wajyaga mwisukira mu buryo bworoshye. Gusa DJ Sam we araranga akazi agakora neza. Sasa dore umugabo ahangaha ngo arasubira mu myitozo mugenzi. Byange bikunde DJ Sam ashobora kuba ari icyo yamurushije, kandi kitari kinini cyane, kuko rwose burya umuntu niyo yakurusha akantu gato arakifashisha kugira ngo akuneshe. Aya basi sasa ahangaha yaje kwiga tekinike. Ahangaha umwana amusabira tekinike. Sasa atangira ahangaha kwitoza. Ahangaha sasa DJ Sam aragatoye dore uyu nguyu aramukora imyitozo. Sasa DJ Idi agomba kuzasubira kujurira
kuko ntago yanyuzwe na rezilita zavuyemo. Haya basi tekinike zigiye zitandukanye, tekinike z'ibihaza ahangaha nizo gusoroma nazo zose arazizana, zose arazizana. Aya tekinike ahangaha sasa akomeza kwitoza DJ Idi Foromo Ruyenzi, DJ Idi Foromo Ruyenzi, gusa nawe ni umuhatari gusa. Samu twamwiboneye komeza ahangaha mwitoza mugenzi. Ahangaha zara zindi zimena purinta, zimwe zimena purinta. Sasa ahangaha barakomeje bamubwira tekinike zigiye zitandukanye, zimwe na zimwe buke neza arazikoresha. Ahangaha sasa akana karamubwira kati iyo ukurikiye ahangaha niyo ubusinzi sasa, iyo ubusinzi nayo arayizana, arayizana do akiramo n'utuntu tw'udukoryo. Sore niyoroke DJ Idi gusa hariya yahuye rwose n'umugabo Samu rwose ibyo amukoreye turabibonye. Ahangaha sasa yaramubwira ati ugiye gukora tekinike rwose y'abagore, tekinike kasi sasa arazizana ahangaha. Dore wowe gatwawe hariya ntihakoze buriya. Oya ibi ngibi ni urukozasoni kabisa. Ngombe tugaruka ahangaha kuri ka pompori ahangaha kari kirukanka, karaza kwirukanka byenze sinzi ngo kwirukanka kari gushaka iki, kumbe kaje ahangaha. Kumbe DJ uri ahantu yihagarariye. DJ yuke neza avuye mu myitozo mu kanya gato cyane. Sasa ahangaha ka pompori karamubwiye kati rwose urwo ni urwandiko mpawe na DJ Samu n'ubutumire rwose ashaka kuba yagutumiramo, ntazi ngo nubuhe. Kumbe ahangaha yafashe urwandiko baramuhaye rwose baramuvizise, bamuhaye ka visiti sasa ubutumire. Aya basi asanga yarasomye ahangaha mu rwandiko icyanditsemo nuko rwose DJ Samu akeneye kongera gusubukura nawo mu rwano nawe, kuko cyagiye ntago ibiro byarangiye neza. Niba ataranyuzwe nagaruke bamwongere, baracyamufite byinshi bakimuhishiye. Aya basi sasa icyo atazi DJ Samu ntago azi yuko DJ Idi avuye mu myitozo ikaze cyane. Twayibonye mugenzi katurore, kandi yari kwitegura abantu nk'aba ngaba bigize abantu b'abahatari. Kandi barakubwira buriya mu Kinyarwanda ngo inkoni ikubise mu cyebu irenze iki urugo. Aya basi ahangaha wibuke neza